bafethu nginedlozi mina nginedlozi like yo benhlezi ngithi uNkulunkulu angithandi idlozi lami linjani namhlanje guys ekuseni ngifonela umngani wami yezwa uyangifonela uthi mngani ngicela ungiphathise lapha bedate kushoniwe ngingalindele bese mngani isitshela mngani anginanto yokuqoqa ngiwashe lutho nje anginanto ende mina ayizingoba kushonile ngifuna intende mase mngani khulileka ngizokuzamela ikhona ikhona isiketi lapha lesimnyama ukunikeza sona mina zeme escape athi nayo okay hayi wathi mngani sohlangana ku freeway ensula ngasekhaya shembe ngiyazilezi ngiyabonga Nkosi bengifika ku-N2 bengifika kazi u-N2 umngani wami uhamba ngithi ngiyafana izingane ayikuboni mina ngibona imoto emnyama mina imoto nje lezi angazi izini igama lazi imoto lezi ezinkulu ezinhle yabo hayi umngani uphakathi leyo moto la yezwa yini hayi ethi uphakathi sithi mina mngani yaba le moto useyamalume wakhe uzosihambisa ngithi mina hayi okay mngani sengiyibona vele imoto guys yabo usesele isikhala esincane usingena emotweni yeso kwahla obhuti abawu2 phethi ibham guys yabo ibham lezi serious angazi bizwa ngani khama bakade ibham lezi angazi shembe angazi bizwa ngani lezi ibham lezi kuthiwa ngena emotweni ngathi shembe ngiyazilezi ngisho ngenhliziyo yabo isishembe ngeke ngizoba yini emhlabeni wathi ngena emotweni ngathi mina okay ngizongena bhuti wami ngangena emotweni bafethu bengithi ngiyabona khona ubhuti lesikuthiwa kujelo wayajela ungidm yabo Nedamba yami esenzela wonke into engihlupha ebangisicefe nje kahle kahle ngimzimbe nje yabo ngihlapha ngingavuma ngathi ngiyaphila phela manje ngiyaphila ngabona ukuthi ubhuti angangami lapho uthi unemali ngiyabona ukuthi lapha i-drug dealer mhlawumbe noma utrade yabo into kanjalo hayi uthi ubhuti sabona wendile hayi baye ngihlengihlela kumngani wami bemzamela mhlawumbe ukuthi ngithandane naye ubhuti leyo yabo ngithi mina hawu uyaphila ethi nje sengikhasele ngingana nawe mina sengikhasele ukulandela ukuthi no mama sengikhasele ukulandelelana nawe andile ngiyakuthanda ngicela uku-introduce kuma wami ngithi mina umu-introduce kuma wakho kanjani manje bese ngafuna emjolo mina niyazithanda Gile uyazithanda Gile yangikele isitabane so kwamanje ngisamile emjolweni wathi ngiyacela ngeke kuba isikhathi eside ngathi ngayo okay ngamfonela hey Pastor Peter emfonela kephi mawakhe umfana ugayizi waphuma wayemotweni wengena ngasebhuthini ezwa yini imoto enkulu enhle bafethu imoto lezangazi yini amagama azo umfa shembe yabona ukuthi bafethu indlozi lami mina uyabona indlozi lami mina khohlwa ntama waphuma umfana wabuya nesikuqequqe sesikhwama esingaka ngithi mhlawumbe mina imali ufuna ukuthi angazi mhlawumbe ngenze njani inyoka yathi nje la ebusweni bami bafethu cishe yabona uNkulunkulu ngihamba naye